Hakajuk ka jaka penlong meeting ki laiseng kata naka UDP bayeng da iba Renington Lingdo bat naka seng Kongres bayeng da i Karner Sosyang bat naka seng NPP bayeng da i Stalin Dingdo hangne layu i yakajing yakeno ba markelyang badru yakajing ya simburam ba markelyang hakane gajing yalang layu i bat lasakhi yakajing bon breo nakaliang jong ka seng Kongres bat NPP ladap hismam ki pajba bat nakaliang jong ka UDP layu i yakajing duna jong ki breo. Parlo bayi kalau batong batumbuk di keling, batong berbalai usulale akan kesenian makan kateng kapan itu? Aku abadi tuai ti bagi alih sibon bak kesanction akan kateng kapan itu? Lesetan nanti ti masuk kau bakala, batong mereka ada kemencenalah berpenyok sanction nak ada pilih kesenian kapan itu? Akan kateng kapan itu? Mereka kuat beli tuai ti ngelayok bon spak ngelayok ti spak road. Kasanction lengkap kapilu di berbentuk surat berbentuk bahaya surat kita lupa akan kemampuan konstitusi. Ngilang kini ia saya kita akan katanya keberkong kisinat hadu ar life pilih kisinat kidan ngisel tenat beri tuai pi bagi lala lut berbentuk sanction dia baru kini surat kibagi tray nak kamta kabet kabiang juga jingeseng ngisel tenat beri tuai pi bah wat jingeseng sinat kepasalan ar hajar arfusan hasakwan ngiladat yo lepai kesanction setang begini berdin berpentrai yang ada diserok kepada hasakwan nakam takar kisena kalau baik mereka takar ketem ke bahar kijingeseng hak jintet lepai ini mata kila kambuna kijingeseng dohe ngila yo kala banten pol serok no akhiri kisnong kibarat ki banten pol serok haru mata ngin yo banle berba hak ada ketem ke bahar hak bidai bat kalenti kesengkir bat kuai ke sekolah pemilihan ngau bagi la persang nalor ke jingdan dengan ke kalet hangne ngikwa ban kampen roy ya ki kalet hangne kadang ka thanjungi ha ka bangil le sang ka building ka yang mata hamau sau nambar ngikwa ba ka tai ka dong ka than ban kentiu ya ka pule ka puthi ha ka tai ka than chilek ke jongi bat ngila le ban bu ang tai ka wei ka kalet hamau sau ha ka ba ka tem ka baar ngin penti kena ha ka ba on yo ban sang ha ka komade ya ka tu ka kalet Kalau baik, hak beda berkerat aikam ajam, ngambil puasan keluk, datang ke wei ke bangsa supaya ambil kenal ti, pada keleng ke parti, ngidon, nak keleng ke parti kajing angnur, ban review ya ke reservation policy. Kane kam day tang kajing angnur kajing kuat jom ngamar wei, hendrai pilakan peje ke apil, ya kam manifesto ke parti UDP, kabadon haki sosial media, kabadon lagi mobile jom pi, pilakan jo iba ke parti UDP bawa ke wei. Ngilarai ban review ya ka reservation policy nalor ki kampen roy ki surok kelenti ki sengking ngilayok snow bagi surok kelalong kumta kelayat kumta hendrai habangi perkhat padi kum magalong mentah ngidang don sibun ki jeng sadin haki liang ki bubu ngidon ki skim menakuan central government ki bedai ngedai berkeumbam umdi ya ki bagi lakmi elenti bagi dep kamta maga portlang kumne bagi breu kini yo ban ma de ki jingirku henrek ba sausi galong ba ki babon ki snong ki thau ki ma jing naga banta ki umbam ki umdi watla we male jong umdi minister jong ke department ngidon kam na berkata ban wanra ya ki jingkela nang baga ke jing trekam kababit kababiang kamanra apa gane ke than ke dong ke jongi ki paiba ki ba jo ke mau kuat constituency ki badan saudong ya gane ka lempung ke bangidon bar ki badan hagane ka madan ke bangi syongkum ni ki badan hayau hahat wanam sau sarong banong bangi lakran mentang don kat ni paiba namar hakan mau hagis nam ki ba mensua bangang election dari hakum kini ki klip mat lan ki kenta ki bakaddo kiba ngin sa jok la dang ngim scam ha kajing syania lan ne kajing mut ka jongi